Samad gayam data, Elmer. Katuwa na, agsalata. Nagyaman na ka di nga. Kunak no, mauna anak manin among salagin ka, Risa. Imbag, tasyaktiin mo na anang kurtis yakin ka. Pag-iinagawan da ka ngamin dito sa laan, Risa. Wan nga, Rod. Saan ka di ang mabamban mo kagsalsala, Risa? Ay, haan mata. Di ora agpat-pat nga agsasala tayo. Hana ka mabanog. Sabagay, nalaing ka ngamin ngagsala. Han matunay, Elmer. Namragsa ko nga minante makisalsala. Ura ibagada nga kuto-kuto akit isalaan At least kat agin enjoyak. Huwag siguro, ado te agar-aram kin ka iti salsalaan. Uy, ado Ngamawan pa iti inaklon ko. Awan mat nga mente makurso na daakan niya da. Pasigmat nga artak dagiti agar-aram. Deja ko man nasyang pati kayat ko. Jawan ti bisyo na. Aya. Ada nga ta pakaikarya no agara makin ka, Risa. Hanak man nga luklukon iti kasta taba ka mamati ak Elmer. Uy. Saan ka mga rabrabak, Risa? Agpaiso ti bagbaga. Ay, pasensya ka na dito yung salaan ti pagdatdatulak ka. Bayang, taumayak to yung balayaw. Taumayak agarang. Ay na. Okay lang mat nga ora ito yung tipagdatunam. Awan mati problema. Sigurado ka, Risa? Danag mo aya. Sige kit di. Nag-ano ti mga araram kanya kiti salsalaan. Iso nga, nairuam ako ni ti kakas. I love you nga, Rod, Risa. Ay, sigurado ka? Uwan, Risa. Idi pa'y lang agayata kang ka. Nagpintas ka nga, may. Kan amok anasingpat ka. Ay, nagsardang matante music. Ay, hintag tugawan. Madamdaman ton nga song batak data niya. Inton sumarunong agsalata. Sige, intang nga nagtugawan, Risa. Di kan panawan iti nagtugawan. Tapno, sigurado asyak ti makauna ang mangisalagin ka. Dahil dyan iti ararman, kuto-kuto ti salaan. Uray sa dinwa salaan ka always presain. Ngagangay na atatang tabalasang nga ron mo'y. Kan saan mo lang iso ti makisalsala? Wenagam iso ti numero 1 present iti kaskasaran. Awan pa'y langanan na asalaan da dyan. Gagangay na iti balasang datang. Balasang nga ron. Manual lalaki, hindi nangigigam iti sikit na. Saan na mabilang? Nagsardang tumot lang makisala. Intun nagdan asawa na tatang. Nagagat tupay ni Risa. Nagagat ang makipurpurdiya. Sa bagay makiday. Bala, makamuka. Isok kaya mau. Hanggang, kaya nakangata. Dakay tinamlamak tatang. Aklunan na kong itimabigla dyan. Nasingpat ni Elmer, Risa. Nagagat pa'y abaro. Nagasat kalakit din no iso ti pakiasawaam. Iso nga ron nga aklo na kon, Lili. Kaskan ko na nga menti type ko. Diyan nasingpat nga lalaki. Swerte ano iso ti makagasat mo, Risa. Kat, aklonam ka din na talaga. Kadno ko na nga ikasarnak. Ko na nga dagusan na. Apay akayat mau jay man nakisala nga anak ko baraw. Wala na. Ay etik ni Risa. Sigo dahil nga amok aman nakisala, nana. Ay na, dahi tati pa kaung-ungtan na kanyak nukwa. Ta saan amaan anawa. No imbaga na amapan, mapanlata. Basta damadamag na kasaran. No jak mo palubusan, aglibas. Baybayan nyo lang, nana. Tagagangay ti balasa Mayat kiti Tapno adda isala da ije salunan. Ta dagiti daduma babalasa. Mabaindang agtugaw ije saluna. Ije kasip ngatan ti ayanda. Ay na, no ni Risa. Awan baba inday jay anak ko. Isaw ti kaunaan nga agtugaw iti salunan. Awan problema iti daytan na. Paset ti biag ti balasang ti makisala. Kasano nga balayan, kaya't matan di kita anak tayo tagsimpa.
Agkasarda ka naon. Ay, kano kasta ti kayat da, awan problema. At dadamutin iti husto nga idan. Iso nga may kamay tapag sasaritaan tayo ti kasarda Elmer ken ti anak mo, abalayan. Ay, kawan na. Tulagan tayo nga rudan. Uray simple lang akalay sa tinapatag, mabindisyonan ti panagasawa da. Dami di maaramat para iti panagkasarda, balayan. Tangay, maminsan lang mapasamak iti biyag ti tao, ti kalaysa. Ay kaitid tayo na ti amin nakabayalan tayo. Tapno na pintas, kay naragsak ti maangay kasarda. Ay, katwan aabalayan. Sige, mangisabat kami iti may sa ababoy. Madakadakay tayo tabalayan. Tato siya, okay lang nga uray awan ti sabat yung amapartay. Ngam no kasta ti kunayaw, pagyamanan may. Papanamgar daw. Inak man nagbuya iji salaan, nanang. Ado ka nung tibisita, Kent. Ayan ni madang mo ngay. Apay ngawan man ang dito'y balay. Diyakan mo, imo na siguro iji salaan. Amo yung matanda diya kabsat ko, kasapaan, no salaan ti pagsasaritaan. Anyan day jaya kabsat mau. Ada nga rod nobyo nan nga kuto-kuto pa ila iti salsalaan. Nay, ada ka magam dito'y balay, Elmer. Kunak no ada ka di kasaran. Masatutak tatang. Nabanuga ka naggapo di talong. Kunak no kaduam ginubiam, makisalsala ijay. Ah, no kasta? Aday generisa tatang? Kewain, mayati sa sala na ijay. Diretso ti panagsala na. Awan pa inananan. Kas jay ti asawaan. Ah, Nubya mo ni Risa. Ang adapay la ija makisalsala. Pag sisinublatan da ngay igaman di sike na. wala. Baybayan nyo. Tay papas na ti makisala. Tabalasang pa tatang. Tay itong nag-asawa kami. Agsardeng laki din day dyan makisala. Wenagem agnobyo kayaon. Apay di na impakada ti ipapan na ijay. Saan takalugaran tayo mo dyan nagkasa? Saan na masapol nga ipakada na pailaang tatang? Ha? Inton bigatan ti kasata Risa. Wan nga rod, Elmer. Iso nga maturog ta iti agmalmalamtan ta. Tapno makacharge ta. Ta sigurado nga mapuyat ta. Una, mabalin mo nga oray di tanto makipuyat intong bigat Risa. Maturog tantong iti oray alas 10 wano alas 11 iti rabi. Bay antay da agsasala ta maturog ta. Ha? No makaturog ta sigurado ngamin nga naariwawa inton bigat ta adumanan ta agsasala. Ay na, excited akon, Elmer. Oray siya ka, nakaraglagsaka nga raw. Nga ba yun, maasawak mo lain ti babae anabayagan akras ko. Ay ayatan ka Risa. Ay ayatan kamat, Elmer. Kita im jasawam Elmer. Kasaryo ita. Ngam isukat ti makakada makisalsala. Baybayan yung tata. Tamaudin apan nakisalan na ito. Bayan nyo magpapas. Ay, insukatan na pa iti hustaw. Nagpalda iti nakiting. Uray ko mano si kati kasala na. Sa balimat. Si kati rumbang nga mangisalakan ko na takasaryo nga raw. Kain rumbang la kaduain na ka dito'y lamisaan na nagtugawan niya o. Nagtugaw ko malang dito'y Ala, baybayan nyo tata. Saan na balay? Tamaudi ito na panakisalan. Risa, maturog tan. Tapno saan tama po yata? Baybay amon nagitag sasala dito sa luna. Jakmat nga ron makaturog no adda na ariwawa, Elmer. Umayak lang agsukat. Tani, naglingleng atak. Agsubli akmat lang dita sa lunan. Anya? Apay, di ka pa nabanlog kaya? Haan? Ipapas kung ti makisalatad kataadan asawak. Saan ako nga nawaya? Iso nga palugudan na ka din. Ay, alang nga ron. Mapangkan. Ngam di ka unay agbayag Urayag ti pa nagsublim dito silid ta Risa. Ay, maturog kalatan, Elmer. Maturugak tulatan no makaturturugak.
Ala, anya pala kukuam dito sa salunan nga manang kat parbago nin. Itay pa asimrek nga manong Elmer di tabalay. Apay, di ka pa'y mapan maturog. Jak nga ron makaturog. Ngalaw-ngaw kayo matlang. Iso nga makisala ak mata. Ay! Kasaryo, ngam si kati makakaadang agsalsala. Adan asawa manang. Saan ka nabalasang? At bibiyang mo kumangamin ay agardo. Las lang arulan nga agsalak. Baybayanak ka di. Nalpasan ti kasaryo kay ni Elmer, anak ko. Agbalbaliw ka mat siguron. Saan kan abalasang? Isu nga agtalin na ed ka kumani di balay da Elmer. Ay, kastoy gayam ti biyag ta ada asawa na nanang. Hanan nga kaslay jay sigud nga nawaya. Wen saanan akas idi balasang ka, amakapan ka iti sadino man akayat mo apapanan. Ngam ita, adan asawam, adan mangigawid ken ka. Ay, sa bagay, nasingpat matkit din ni Elmer. Patsak nga hanak nga paritan day jay iti kayat ko nga aramidan nanang. Aramidem nga, Katno ada kayat ko nga papananakas jay. ay narisa, agtalnakan kunakmat nay. Di ka laagbain, adan asawam ngam agbulakbul ka pailaang. Sabali idi balasang ka, sabali ita. Makaburi nga ron matagigyan iti o nagtibalay. Kaslahanak nga makaangas wadak lang iti balay. Kaya kayat ko tagal aliwaksay nanang. Elmar lakay, ada nga iti agkasar iti bangir nga barangay. Makikuyugak man kada adiyang ko niya. Abay, amom jag kasaraya. Haan nga nakit-kitak. Inakman na agaliwaksay. Mano nga minan nga bulan nga nakakulungak lang iti balay. Mala, basta agawin ka dagos Ingkam lang makipangan. Alan, di kan sumurot manang. Da kami latan ti mapanijay kasaran. Da kami lababalasang ti agkukuyog ang mapanijay. Ha? Anya ka matin gardo? Apay nga paritan nak? Dinak to pa'y paritan di asawak. Si kantulakit din. Ala, kababain. Si kalat ada asawa na makikuyog. Agtal na ka man mat gardo. No kayat mo di si kanta agbate. Basta sumurutak. Kakaiso na nga pinalubusan nak ni Elmer. Agin juyak pa nga galiwaksay ha. Kabayatan ti kawan pa ilan ti anak me. Saan sa amot ang nagawid di asawa mi di Rabi ay Elmar? Nagawid. Parbangon hindi sumangpot tatang. Anya, nagpatpat nagmanay na nakisalsala. Uwan siguro Ta salaan mo dyan na panhanda. Ay, agruaman day tanga asawam. Ungtam ngamin mo ta. Pampanuy-nuyam tumay. Jakayat nga gaba kami ta sa awak tatang. No kayat mo di siya ti mga tipakin ko na. Uray ungtak. Ay, saan tatang? Ang mga nugumura. Kanya petaramida na. Adda kan nga asawa na. Ang mapampay mo ilag papaigam iti sikat iti sa bali alalakay. Eh, tunkuan saan la adya sikat nating igamandan. Ala, baybayan yung tatang. Nagkari mag-ideya maudi ka nun dayjay apan nakisala na. Masigog ka kano ko na ti doktor bakit? Sumatlagay ang maaglaladutak. Awan gaganay kayak. Ay, makapasadot matirumwar. Sa paada kayat kung nga kanan. Anya day ta? Iba ka ma, tainak mangala. Tanuawan dito lugar tayo. Mapanak ija ilita man lang. Yala anak man nga ro iti bulpen kan papel. Isurat ko dagiti kayat kung nga kanan. Kay iso tigatangam niya. Sige, mabit lang, bakit? Nukasta, masikog kan, Risa? Uwan nanang, agduwa nga bulan ng tiin inawak. Isumat la di kan rumrumwar Madmadi mat ngamin ti bagbagik. Iso nga agkulkulungak lang ito balay. Mala, anong sampay laang? Kasta talaga ti aginaw. Naimbag tula no malampasam ti nginaw mau. Tamakarwar kan tumanan a makikaruba anak ko. Ay na, nagmayat gayam no aginaw ti kabsat ko. Agtalinaad gayam iti balayda. Ay, wan, taglaladot ka na. Awan gaganay gayan na. Iso nga agid idalat kukuan na.
San tulagayam aglangan iti salaan ni Manang no agsikog. Hikat mayat Nakarkaron to siguro nga agtal na inton makapagpasngayan. Ta syempre, addan ton anak na apangibukbukan na iti atensyon na. Ay, mayaton tirek na ka Elmer. Nalampas akon je pa na ginaw ko. Ray mawatak pa yan. Kan saan akon nga glaladut. Di nasayaan mo kasta ba kay? Ay, rumarak man nga rod niya lakay. Inak man agbuyay je kasaran itabang nga baryo. Anya? Maluman. Ideal daw kumaanapang ka. Ay na, napudot itial daw. May mayat numalam. Ay, may liwakon nga agaliwaksay. Isala ka kumarisangam. Masiko kamat. Saan mat nga lapod data, mang kardiyang? Nalay nga klatamat nga agsala nga ure masikuga. Aya. Ala, umay kang arudan tayong tagsala, mang kardiyang. Kakaiso na nga nakarwarak manan ije, walay! Ang mga numabrano ka nga adiyang. Sanan? Angaw ko lang dadjay. Ay, na, umay kakig din! Kabalak ka naman! Umay kay! Ay, na. Ay, pasensya kan, Elmer. Narabya na nga nag-awit takas ano kat nagbuyak ngamin pa ijay salaan. Nagisala ko naman. Ha? Masikog ka. Yung mapangkapay lang makisalsala dita. Di mo pampanunutan ti salon at yoy ti sigog mo. Sorry nga rodan na, Elmer. Di kan rumah dito balay, Risa. Uray addag kasara ka rumah. Di ka rumaray. Tano aramidem ti kasta dagas ka kanyak. Ha? Di tabagim lang ti pampanunutan mo, Risa. Di mo pampanunutan tagbaling anak ka. Agnagam ka kuman. Manang, pagsayaatan nyo iti sikog buter aramida ni Bayaw. Madanagan laki ti dayjay. Saan nga min ama iparabang ti agpuyat na masikog kang? Itala ngamin nga inong tanak di asawa ko. Basol mo Apay nga min na makisala ka bailaang. Masikog kan. Apay, di ka agbyag no di ka makisala? Mabalin mo matlata ti agsala-sala iti balayo no kayat mo Idi pa katkaslak nga bagtitan nga agsalsala nga awan kadwa na. Urawawan mata. Basta likli ka mo, ti mapan makisala. Tani, dakulan ta tiyan mo Babae, timpas ngayon mo bakit? Nagpintas nga ubeng. Awan nga rod. Ay, himbag ta nakapas ngayak matlaangan. Awanan tinadagsan ito itiyan ko. Wala, nagpapiksa ka, Risa. Tanggalom ala imbag ti panagpas ngayon mo. Ayabak ni lang, tayo supay lang timang patanggad kayo ka. Tapno makatrabaho bakit? Lakay, nakatanggad akon. Napigsa akmanan. Mayat tapno napigsakan ang mga wawil iti anak na bakit? Bantayang mampay di anak tatada papanak Elmer. Papanam. Ay, kwa. Inak man makiatindir iti kasar. Anya? Ay, di ka mapa. Bantayong kayo dito anak ta. Alamat ton. Ita lang mat. Promise. Saan ko manatangkan ti ulo, Risa? Nanang, ni manang salsala ni. Kita nyo, maya ti chachatsaan na nga uray uba na ti anak na. Ay sus, uray la maipalapalayo kan ti anak na nga agsalsala. Ay naglukon day takabsat mo. Inkay anawaan. Di nakmat ngaming dengdenggan. Mal, taibagak nga isardeng da pay latin music. Tapno agsardeng nga agsala di kapsat mo. Bantayang mampay lang da anak talakay. Papa naman ay. Inak man agbuya di kasaran. Kan makisala ang matan ada mangisala kanya. Ay, ala, mapan kan. Bantayam di anak ta. Basta mapan kan, Risa. Nanang, nakita yun dahil markan di anak me. Ne, saan matanak ka? Apay, napanagdaya. Ang kung amin nasangputan ni Suday jay balay, di parbangon. Pati nagi jay badbadudawan matan. Anya, napanamgamin aya. Apay aparbangon asimbangpet ka. Eh, kwa, napanakmat lang nakisala. Dayta,
Day ta ti maganab mo. Pinanawan na kalakit din di asawam. Ha? Napunwan siguro di asawa mi ti kasta nga aramid mo. Kanayon na ka nga ati paan amapan agpuy-puy at makisalsala ngam nagtangken may taulam. Awan dengdenggam. Anyagay ita, nauma siguro na adya asawam. Nanang, birukan tayo ko dahil meron dyan anak me. Pangasiyang. Sinapul mi nga rod da asawak kan ti anak me kat nasapulan mi metla ang ida kat inalap da anak ko. Napasan tinapasamak, tadi nakmatan sinubyan ta asawak. Pimanaw kat nagtrabaho ita tayo ang lugar. Sinurot ko kat nagpakpakawanak kan guana. Kat impakitap ti panagbalbaliw kon. Jak namin kaya tamarakrak ti pamilya me, iso ngayong karigatap nenornos ti amin kada kami. Alakastan ti pagayam mo, Risa. Please like, share, and subscribe. Thank you.